Tugeta mbere ni ateteri ya siasa kaunti-ini ya Meru itiokara yake kumamila ruabo yetio rinende ntaira cia kuria mwonki uyu wa siasa cionekete ochuwa bukatha ikonekete mendekithia KATHUMBA ya kurwana na THIINA yarani amwe na kubunjwo kwa thirikari ya Meru na inya kureta rwangirongiro otongerirwo Meru Metropolitan Service bongi burabonekete wokiatiri ya siasa kaunti-ini ya Meru imantu yegie kuritwetine kwa minister bamwe bangavana Kawiro ntubonanitie werune THIINA irerio yakayomba kurea kwithire kithirarwa mwandiki wetu wa Ndeto Morgan Mwitina kuinja ina noto achoke Gîchunki ya siasa ugorobwerwari. Nyuma ya mbunge ya Senate kumuonokia ngavana wa Meru Kawira Mwangaza rajaire igukuoneka jeko kiruna thiria bitichokera cia Senate cia turarirwa tayari kuri na Ameru bathatu barabatumite iromba ria guchokia igamba ria Senate kaireri iko ni untubo mantu KATHUMBA jaraba kuganeka jatumire mbunge ya Senate yuna watho bwa katiba kiri ugitibwa igamba ria Kawira Mwangaza nabo Ameru baba ni musiasa Mike Makarina Salesi Uthuranira urane muteteri wa Kyoto na kinya Eric Kimathi nchokerie MCAs betu nkatho ni rwari rwabaikirie Senate rwega muno na rugwita Senate ituonere Senate yongwa iri nyomba iria ibati kuthwo ikithithia sheria ni eremero kuthingata sheria ciayo ciongwa na indirombere gwikia igamba ndene ya High Court na kire igamba riri ndiromba a file ikwe mbere ya Chief Justice mpombe kunenkerwa 3 judge bench ni untumanto jara ko raise petition yeje imanto ja marito muno jage sheria na ni manto ja public interest ni untubwa kwethirwa Senate yongwa itathingatire gazette notice properly ya ko debate na gukorokia kana kugwethia manto ja impeachment motion within 2 days ibagarire mwanka runene thasta na nusu cian tariki kenda bunge nabu ni romba ria kurungikana kuthare thirikari kaunti ya Meru ori nteto yu itambite gavana Kawira Mwangaza wena ugite ati ari tayari kaunti banguranwa bashoka ndebene ni untuburia buretete murutira jogi siasa tayari saini cia kutharia kaunti ya Meru ciambirite kuthuranwa ntere mwanya cia kaunti ya Meru oya saini turi akari kenda turomba ngavana anakira president message county government edisovu Meru county tusoka kurana no tonto kwa makwethi atia kuwatanira kwa hivyo ruare batu tira akaria tugothone sitie esikinesa manana na vaithainya ithaithasta kwa kinyamba yoro tukatha tura sikinesa ngiri 5 kiego ya tubosu wondi na batu bira tukwenda ruare Kenya emenye kana Meru county emenye na nkiromba ngavana o Meru county wende muvuasi oke na twara vuasi bake batu manto ya kinyire iyare ya kauta tuwe kuromba utara vuasi baku ngavana wastoka twasigine sito kunenkera batwe ende president direct wasita tusoke ndebe na tubwathurane ninyato tutena thina ucoka ndebe na tugacinda twina surety nora tukara wananchi betu watu tuisasawa mashinani tutena thina na ngugi cietu ira batutumire gwita ituitaga ninyato tuithie impeachment you know to public participation na bakeja batu support tia kwi mando tuthithagia jate atu tuite oticiwa tukira wa county kabunjwa na tukana kambwire ote mutongoria utongorie ne ana kuthurwa kura ate ana ntukwe mwekinya na uge akwethera bibyo byatuma Meru ethethuka ige akwethera bibyo byatuma tuona Meru urake atethia Meru akwira ote mcia ai no bwa bwa kwana ote mcia no bwa bwa kwana no ntwa kwana kana inya 2027 ekinya indi nande aranya Meru mitenyongo ni ati mwankira thai gutina kiama kithurano na mianka kana IEBC kiria kibatere kutharia saini iji indi wakiri Mugambi Manyara urani mwandiki munene wa kiama kia Mbas na kareritia untububu akiuga kiama giki kireo kira ntaba kuga o sigini chai kinya cia ciothoranwari igaikwa na IEBC eteo mbere mambuge uki mantu yari nkwenda uchokia IEBC ereo IEBC component ijiri component ya commissioners na component ya secretariat ugeta thai obici chonde cha IEBC kinyoke ya Meru town nwethera ni ruguri no to secretariat ni kurita ngugi signature si cha jukwa itikirwa commissioners igaikirwa secretariat ibo bagategera signature si ba verify kethera kweri antu bane aringi kura na kana ibashenite u secretariat irona ne ka verify the commissioners kwa ushikwa immediately secretariat baka verify na chiko wa president
manto a commissioners yakejiragi kuringa kura. Bona bubureo mbunge ya kaunti ya Meru niugite ati kambiria mutaratara jo mweru jo kuthurana rore kenda rwangiro mwanya ruthithura kurungamira uritingugi kaunti ya Meru ruraba gwita Meru Metropolitan Services kana MMS jaura gwakari kaunti ya Nairobi Governor Sonko agutiurwa obisine kuri wananchi bejire rukiri bakiuragia Meru enenkero Meru Metropolitan Service yere nenkaneri Nairobi Sonko akure moritangugi Governor na arare miro ingugi batwe kinya tutaginya county assembly turigwa na kuthurane seisa cio bunja county nonto na nogia te kwenda ritangugi utwararia we na eto kwenda munga mkono wa ana lakini yake ana Meru ite mama nonto igitarire ori raja mara wa kuthurane signature na ethingata na suspension Meru ningene kanwa ki Meru Metropolitan Services Meru Metropolitan Services nayo ije twitire ngugi gavana agietera ithurano bia 2025 bia kumwania tuitairwe ngugi ni Meru Metropolitan Services Ameru iba kwenda ngui na batu itwa kelokeria budget na tuirede nya ukelokia supplementary boreta Meru Metropolitan Services eta tubangire turetere Meru Metropolitan Services na ito kwa atambaru Ameru barabaretere petition ya kuambirerio collect signature bamireta assembly kenda Ameru baruterwa ngui baraba kwenda kuendelea siasa na bobendelea. Naona kwa mtandao Meru Metropolitan Service. Siamini kuna mambo kama hiyo kwa saa hii, hatujafika hiyo, lakini we let us see how things go, lakini hatujafika kiasi hiyo. Bunge nabu mbunge ya Meru tayari ni amukirite iromba ra kuinga obisi na maminista bonthe 10 bakawira Mwangaza county secretary amwe na murungamiri wa ritinguki obisi ya gavana Bobo ni nyuma ya gavana Kawira Mwangaza kugawe atari na thina na biurebiria ora wa senate biabatere kurwo mabisa bawe endetioe ibombete kwethira bakiuga mantu jamwe jama ingi sana na boga thirikari ya Meru rimwe irire mwakwethira te ku perform kire expectations ciao nontoboa aritinguge barabareku chief officers the cabinet executives barabario na kinya officer bangi barabombete kwetha bagi petition yeu ko ne bore tiena giteo gikinene muno bamwe ba bombe kwethira bakeno kwanguge na bangi bedire bake substantive batie kwetha bare acting nyanja mbambede bukogwa ntabore nyini nkwengwa baraugere oni mpane oaranda atwire bachoka bauga mheshimiwa wetu waziri wa barabara gite atia ane toeja ntiye nabo gatwikia bati bakore mo gavana wetu na ndebe ke batwie kwibange baraberio bitiko na begi tano minute na ndo mundo robiti ne oberi ira baigwa petition cha kwengari tibango bathirikare ya gavana Kawira Mwangaza bari we public yekuwa kwe waboria bari we public yekuwa ndo ba Mwangaza baengwe no ndo ndo bakora moiwo we bachokerana baku bobo wetegeru loi iyo hatutakubali na tutetekeria otu muntu gatusukuma guthia decision yereteo kamete ya karande urekona na makosa yugiani urekona tena makosa endelea na ngugi na nkenda kuhakikishira ntu ba Meru that tugaita ngugi eu tutena mbado no iriko na da tukabaromba tafadhali bombe gwikinya ke batwike na tubomba kwethira tukiaraniria gintu kingi kira kiumba kuanjia witi na mbere kaunti ya Meru ni ati mwankira thai mbunge ya kaunti ya Meru itakurukiria gavana Kawira kigina kioritingu kana supplementary budget. By this time mbecha ciejire kuma njurae na mwanka narua Ruto omenye mbecha cia kuchia Meru ira ciejire naja kuma njurae mwanka narua mweri jwa 11 potengo gechiarita kwau netukoromba ukwatweka gavana no tugakora mo ikurita ngoge neto nenkere Metropolitan Services nekenda mwananchi wa kawaida aliterwa wangu na gavana Kawira Mwangaza akiengerwa CEC members na akiengerwa chief officers otengo geriteka na mwankatha iji inya erabagweri kwetha bamukorokeretie budget ya gwita ngoge supplementary ete komba gwiteka na ndikiragia teri kuona kithurwa ngwataniro yakoneka kana kaunti ya Meru ikagara mwaka jujungi na nkushanio iji na meali yetu ni ruguki onde kethano kuona twina MCA munaja twina Karembo getu Frinda twina MCA mugono renjino bau bangire no barigirite bakaraja no nainda ugurende kurekera bonde no barigirite
no barigirite baja baromba into biao na karatazi gakura kare na nto batanta kono kare njointi omuntu tena wawe omuntu naikinya gutena njointi ndine aya maendeleo musurire jo kwa jo wadani to nzie babu musurire jo ogeni mwanya Bwana asifiwe. Ende kila kina gitumi nyanto bakagwatanira bagaita ngogi bare hamu. Morgan Mweti, Gîchunki ya siasa, WERU TV.